Kitabu cha Ayubu mriango na 42. Ayubu anamzigiza Bwana. Baya Ayubu akimzigiza Bwana akiamba, ninamanya kukala unadima kwenda mautugosi na kukala uziro rikusudia karidi makuzuri wa bule. Uwewa uzo kiamba, ni hani yunari na kaika na hekima sio marifa. Ujeriwanya nane na zulu za mautugo kala sugaelewa mautuga kungala za shomu. Nugo kala sidi kugaelewa. Uwewa amba, sirikiza na minda nena. Nitakuza maswali na wonda nizigizia. Nakala nihenda kukusikira. Ravivi nizako na nazitorangu mwenye. Kwa utuo nina haya na nina tubu za vumbi na hivu. Baibali ya Bwana kumwambira Ayubu maneno gaga wang'ombe ilifazi mtemani nisukiroje omuzuluzo na zuluzo wase na wairi kwa kukalaka munine nere karakara herejari jane na muhumiki wangu Ayubu vikara hala ninzofungahe na turumefungahe mwendere muhumiki wangu Ayubu mkazimboze ere sadaka ya kuocha kwa utu wenu muhumiki wangu Ayubu ndamvoyera na mienda kubalivoyore na sindamuhendera kulangana uzuzu wenu kamnenere karakara herarisho henda muhumiki wangu Ayubu. Beli fazi mtema na Bilidadi mshuri na Zofari mnaama na kihenda herebu wanarisho kala waambira na Bwana kirukubali voyora Ayubu. Bwana kimujira Ayubu malie baada ya kukalaza voyero wa Senae wamujira kana mbire yo mali ariyo kalana yoho chao. Bayubu akitirwani ndugu se osa kiche na akilume na usimaro kalama na mmanyo chaho na makiresha kuraunga naye monyumbani mwakwe makumupa pole na kumfariji kwa goma ego sarigo kala Bwana zagare hazunuzi kila mwanga wake mpa kipande cha fedha na pea dhahabu. Bwana kigasa maisha ga Ayubu baada ya kusirima kuriko goga hochaho aikala na ng'onse 14,000 gamira 6,000 na ng'ombe 2,000 za kurima 2 na nzowache 1,000 kiza kana na anafunga ya kilume na hangwa kiche yongonewa kwanza wa kiche wangwe Jemima wahiraki ngwe kezia na yewa haki ngwe kereni hapuki kaiza yonsi yosi kakale na achi adzo herewa na Ayubu na babi yake hapa uritaunga na ndugu za wa kilume baada aga Ayubu waisi miaka gana mwanga na 40 na yake yao nae azukuluwe hata kijazi chane baki ifa azatumika jomu.